Jesus sundihon sa koira sino daw kadang kotomo Jesus sundihon. Okay, kapisanangan tatuang kumadati din sanan. At ako pakatilang busom kanong misisa tako di iswang sambayang. Kinarahingan asundo iswang kerajaan sorga kung sikaw dat tatuang nabay no. Nakano yahay da kapag yampay kago maya dat kasalimbahan ng kay sisanit ti. Kung sikaw nagi dat sa kadong no maya piramutan dat internet gisambot alumis am atibus dati kapag yampayan dahay dat tatuang nabay no. Tinasambayang dahi sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Iyo, sunong tatuong, madati din sanan. Aharapom alan sana kudat nakalaso na dating ginilot page Dusun Ministry. Labi pandatit aswaw channel amu dahar kabaling kahangan da tatong nabay no. Asaru temudid ositukot kapag yampayan dati maya dati piramutan dat sonong ge. Korong kuditi sinding got harasan dihon nga langadon da di dong kasuabon. Langadon di mimpu harasan dihon. Kau ni dite no nga miagal di min susuabot ay kapupuri mana sinding got ay basana na dati dihirid iso kinayonon. Kung ito kadirim iri sinding sayra de papaharad nunuk miagal ko sumambayang hirim mo nun iri tandigon nga. Kung ito kanon da suway kayo nun tay ko suway tadaw suway timpu orang ngaw ta ko it sinding idi nga osoro handa man ta kono pohit ihirit tiyon nun ta ko kasari. Ba guliya to. Guliya kagudong kaswabon gi. Ay. Pengkurap ya nga dongot man nakapamonsay ta kano gyadid ay iso kahandaman di dong kaswabon. Jadi dandoh na paditi momonsoy ta kapadi kagud iso kahandaman da idong tuong. Nah, jadi harod dong kaswabon numbalan umbalan to ko dong tuong mumbal na katud dan tadaw kago hi. Orikot na pundong airi hom ay harang ay na punday kahandaman dati dong minsusuab nga hari kahandaman to ko dong tuong hari kahandaman dati danga daw hari kahandaman eh. Nah mumbala kagud danga daw. Okay. Pukul 9 hapadam 2 minit pengkuron hot page Dusun Ministry ay mamay site eh. Tu ila na panda dati lad kalasok pala tinggi na mantak lagi tilang busa. Bayan na po katilang busta kakagud isa o panamarasandot. Mga itot ay tulog panambarasan no kuro tu harok koing goritan. Ya muhot tumanod no ay gulo ay landatid isay ng kuminogulo bukoyo isay no pohit popotilambus sumumon sa duso nga tadon no po siya nga matadorogon. Tu inerogon no minomon rahingan minintalang moed isiyo no pohom
memugas binara sa hiti dat inapay nakapagu matila nga may di papampay dati may di papampay tulunno ka isay na po buat ta duso nga mantadorogon tu isyo na nakapagulo dat minamon sa duso damoy pamugas idi kaboboyuhon dat duso sa tumanod na pod ay da pamagunan dat kamilaan maya da sikul tay ko intangan ihuman pamantad dat pamagunan nga iti pamagunan tako kuman kuno po nga agum o plenit pero ho plenit agumo mo tiri maniti pamagunan dati siya sato nga iyati it ko papagulo ko saro ko pamnuno pahit plenit Zuhal haraka Neptune irinobo nga kamoyan dat tulun dat ay sa ang mongyon dahilo ay sa paingyon ay sa miagal dati dahitid pamagunan iti bumi kita datid iswangga kitab nga ay say surita dat nadi kakuait harodihot ralan kaposyon na ralan sarita iti pamagunan ati ito itigay na ratu. Ato ko kito dat ay yadi budiri. Okay. Panggukura tirogon dat nakarikat ti pamagunan. Iti tiyanan toko. Isumadielo, kakita ko diragon da narat inapahit ay nasilid hilad surugah diled nga minisango di tirogon kinarahingan kala no di tirogon no may na di patamo pasaliwano mantadet ay minimpanaw no karikot iti pamagunan naratu iti tulun haro naginorang ko nga ako di milad ay papatapot at papatasal at tuang bayan na to ako nakakita rudukan nga iti naparagon nga minimpanaw nagidad iti pamagunan na suway nga anarato iti pamagunan dati anarato haranang ko din iti napapamagunan dati nga penyelesaian da dosa iri dito hot tagayo miagalagal did iti di pamagunan at isaot pinawayaan dat mangihad iti duso yun miagal di kararanghan gitu so mantad di pamagunan nga nakarikat Jesus napatay nukad hilod buku Yohanes moy mugas moy membinasakan itit kaboboyuhon dorogon paingkurah piyahot kamoyon tamodon nga nakaduso na diti pamagunan ay so na di mila datid paingkurah taka po mangiwal tay kuwal saryukon dati nan dati nawayaan dati timpod no jadi mimbulay nakagutuhot ay paingkurah madihot walay kinarahingan tiyonon da kinarahingan dat sigagay minta lang duso ka inapairagan idi nga ay tutunan dat isyan ni woyo onidit ay makhluk surgawi ang malaikat dot sera dot rosotok sonong idadi kemundo ketua choir karahian iti kailad ay kemundo choir nga kada ko kumuyod ay
Nurid kada indo dako komoyed tok om isyo ketua choir om isyo na tinumuko si Rogon. Kon nindo ko iya diri mo. Nga ino pagi komondo ketua choir di nga pagi ano kaduso isyo. Iya di kon nindo ko tok asal ketua choir nga tinumuko si Rogon ka. Iri pagi angit. Iso komila adat agayo iti bidang hiburan atau kay aswayan dat timpud dondo nga itinupo komoyon dat iti bidang hiburan ti music nga to kamaju tomon tu igay rogon nga sampi ni mo kadaw iti no nga papenta lang ipibabakan da sumonod iswang piagireja dati karay titit ay music nga akon ko hilongon dabay no haranang ko didet ay sinuratan di iswang ka kitab Yezikel doon na pada mualu ayat ka pada mapatam ka pada 5 nga pinatahaku tiananu isomok di malaikat ti mantamong inuluhon da kinarahingan iya na po nga hinoh ko o manaw-panaw ko ipilitan di watu-watu di magulinaw paboboyuhon no mantad pa di winonsay ko gisom di dot minintalang kecurangan mo. Kemudian pa nga kapimpanahan nga hilo nagyad tiyon na kinarahingan. Aiso kemudian da bohiton di rogon giso mididot minintalang iswang dat kapurimanan ng ginawa di siya sendiri. Kecurangan padamu. Nu di nakausa di rogon dat pinapatila musid di ginawa daw tiyan di. Nunugya imanon nunu ginawaan di siya to gisomidi dat pinatilamus daw hi karahyan daw. Kung matado kalumison no hitip pamugnan pinatam ko mondial no. Iya si sabuo ko kan siya okay? Na numan dar ko hinggo iya pag na jamban borisi kasi borisi rin mo nandam kaunso nan kadang-kadang ang kusyo tahano o sa ubas haray amo iti napatang ko sayo musang kakuruhadan bagi nga iswanggot ay kapag iramutan da tulun sa pitulun. Pengkura kayo. Tipangan na pahat kasumbungan nuhom gisambahin go numbur kapira ha kasumbungan. Paduyadit harakasari amilad insanan takating nga harakasari no pa kasumbungan takati wo. Ako no pa kasumbungan nga kakawasan da ginawa. Limoh kanto dohot ti kasumbungan dat mikwod dita apurimanan. Ino patigay apurimanan di ay akuri inagita dati apurimanan at agumo. Iti kasumbungan ay ato kay apurimanan sumuan tulun da suay kakito. Sumbong dia. Kay kapuriman da sumbong ko. Jadi amoyan da sumbong nga iso matu. Suay kaylo
mantanna di kalumison. Kita alumis. Iko sumandakan. Ya kayo itu kapuriman. Hingga akhirnya alumis, kung bala kung mangintang iti kongonduan lah. Digulo po tu apa. Sira do ko ngay takod isa ikalumisan gi. Mumbal nundod. Asinggor ko piyahit sumanda ko tiso nga. Eh, eh, tinguk dia. Kano ditiso. Kamundo pa nga, paghihalit-hali mo rin di mo. Hiri na nang lain nundod. Suway kayo gisambo ako da mapat. Papayin ka katakutianan ko. Mangalit tila rambituan da kinarahingan. Manu ko nagimiri ka hilasakay nulu utara. Minsawatet menalibang da kakawasan da tawan-tawan. Magal dah di kinarahingan. Tokom iri mo tidi imani-manon di siyo. Kumayan na po nga harati ko. Sakira na po iyati haro ko sumbungan dati. Ila na pa kumunda kal alundus tay ka amom ato kay ganuman. Ako ni ka pinakiano dati lo. Titah kinarahingan. Nga ila na pa kumundat sumbong tay ka amo mantad dati. Dat pasumbong tako tumilambus tako iri ka boboyhon kamo. Suway kaylo itinagi kadawhot magano dat kadudukan. Kain kokoton, jawatan. Oraitan na pala kamunda jawatan itong pinay nga. Tok doho no iti kantakan dat iti pomagun Malaysia. Nununuhit kaindalan dat hiti kayo nun dati mangira kerajaan te ka pembangkang nga agumo na komen na tulun. Doho na po ay pamusarahan iti komen nga sa kirod iho nga mosolo na kuy. Pahit o komen to madidim lonti ko ni siya di ay sa no sumano adala tumod agumo tumod boros no nga kakuan po nga akon ko iya at ay nonuan di koing kokoton do hiri. Patah kok pagida di hari nudi. Jadi ingatan to kanad isok na pamantadot iman-imanon isok nagi kadaw pinatilom busirogon dat ay minomosed na ratu isyo nga manud harot koing kokoton harap pendudukan gila kuasa kabudit iti ay timpo bayno. Jadi iti na pakamondot makianud koing kokoton kadudukan nga amon nutunom hinggo. Id iso tinimungan EJK kadati ahli jawatan kuasa. Id kampung Pengkuro na JPKK na tamat no kamu. JPKK nga pagiaduhan tu magano lo kadudukan. Pengkuro ito nga ketua kampung. Kadudukan na ketua kampung. Pemaju mukim tay ko ilot CDO, EDO no pangai ketua anak negeri ko ilo pia nga ay osilihi dat pagyahawon. Isuang da gereja iti koing kokoton nga pagyahawon harap asanangid mo giahaw ketua gereja nga monopot dah kopi. Karon gi maginada. O pili alantik mo ginada.
iri nga susai. Susai ka daw imo ginada. Imo giyahaw nga susai imo ginada nga susai. Nga sorohon na dati dot ay ino po hit pinatilom busirogon manu hisielo koing kokoton ilo kadudukan nga haragya tumudon disyo. Hendak menyamai yang maha tinggi. Mingki kinorohingan. Magal no kinorohingan. Jadi ilo na dadi hit ay ilagon dati. Jawatan tetap haro. Kokoton kedudukan tetap haro. Seira de koyon seira do hirih to koing kokoton di hirih to koing kokot kedudukan di kada to kana dadi sugutan nilo don rogon da temudon nunu magal lo kinorohingan. Sekiranya po dat sebagai sangulo no ketua gereja at koing kokotan nu om pendalanon na dati tugas-tugas sebagai ketua gereja. Atau kay lumobi. Ketua gereja ko komon kuno pod lumobi nga ino pay demositar gya. Iti mositar nga iya di iti no pomositarom ino padahit do kayo dat ay jawatan tugasam do kayo nagya. Da. Nga mantadet ako gya papajalanom. Oh, ngay didit mositari tugas do kayo. Ingka nagi kadaw ti mositar mantad ke adi mositar kajalani tugas daw om idi ketua gereja nga terpaksa idi pastor badagya kepioti nga dinga. Jadi komono pohom rudit koing kokoton daw tugas dari kedudukan. Jadi saya rano padi dat sinuma pirogon pinopati lambusit i malaikat ay nakohompit nakatanud om tinumanod ada ay nasambulo o ginawa ko tinumanod ko nakawoyo-woyo natambalot ko po yung kuro nga ino po agumo kati sato agumo kay isorongaw narangaw ko naman ako po kano po patasal kano ka na po manginta boraw nila sa tapat kapiyad iyadi nga naharay mga kasanangan nga tingnan na may pangino imu naga ito nga sina ang atok ilo naga at manahakot ay tagki iyati pian dito nga dusun nga moy nando panato tatu nga ando naga suway ka naga tulanut to nakolotaw tulanut to nakolohing si ular tua nga gumu di ngaran rogon okon ni kong urtan natin naga lab tolingo nu pakago nu pakago pomu ayat titulun kita datin iswang apanganakan takayda kakita naratu iti tulun gisomot ay dagi adi iyati kapyo kaing goritan itid naratu it Adam dan Hawa ka minta langi dagi ito saroda titirdi nga puji Tuhan begitu okon ko iyati ilot Adam dan Hawa isay na ko ilot iso it oyo no pod
aratu isakirad yaw. Kada borosad iyala tu poi ramut kopi rubak kopi yo. Dondoh piati tu tokay ko kita diragon. Ay kori ko tiragon dat turas kopi yo. Dat may pangimbayat. To kum aratu tokay bogia. Dahulu nagindad karubak kopi diragonom tok adu adit sumonsong to. Sumonsong to ko nagitid. Karubak kopi ragon da sorok. Tulun sa pitulun lagi nga sumonsong to ko no. Okon pondo dat karubak no rogon. Jadi haro hi kasanangan dat okon ko iati ilat Adam dan Hawa tu kakito to kom iya lo ti pamakin noratuan dia lo. Oke. Iso no pemantadot papisosorion dorogon. Mantad po di tulun na kapagulu. Om gisomi di dat Yesus sendiri inokorikat ti pamagunan nga ino po bontugon di rogon nga iti kahaharan dahiti pamagunan. Isuang ka kitab Lukas buka 4 ayat 56. Antakan no pa di nga sayra da nakatalib Yesus sa puasa. May na di diragon igita Yesus dahilan iso kinainon di akawas. Isuanggat ay nakirapan no may siya pa kita no umadi Yesus ay sana niti karajaan na pamagunan. At kaunom. Basta iragon kumadi Yesus ay sana na pakuasa iti kabontugon nga man ko patahako dia. Tu ay sana na pati nga numan patahako kumadoho man ko patahako kumad isay no po ikarahian ko. Ayat katuro. Jadi sekira na pod iya sumambadoho ay sana na polo nga osili do iya sangano. Aya arubat dilo aswaw channel dat minturugay. Siyaw na po dilo lo. Ngon matudid rogon sampono ilalay nilo. Matagod do orita nangaran. Mimbulay ni tuhot dati dila sikula sabat. Nakuroh magay. Harige tuhot to kita kun nakuroh magay mana may pimpanakaw dito kumaya to mo dogi ka. Ilon nagit tumbayaan na kinarahinganom ay papagulid ang por sa puluhan teka persembahanom okon nagid maamba-tamba a kamajuan ka. Kahaharan minggumu. Haron na tuhot tiyo ata kay insalawon. Pinaboras doho. Pakon ko kuman isay no po ano po yung di kalimon ginsuab anuan di ragon Arahian no pa siya di Freddy anuan na siya. Nah. Jadi iti kahaharan iti pamagunan man po kapiyom takay tagal tayaan. Nga tayaan ibu gyabo. Dutid tayaan. Nga sekira na po intangan dati otadon. O kung po ko pointo po tatadonom takay perlu tayaan. Tu noroita ni mo tidiragon do iswanggat buk Lukas, kitab Lukas buk 4 ayat 5 gisambo turu. Na kunis siya tinumpo pamagunanam isiya sang kuasa kadaw. Isay na po ikarahian ko anuan.
karahianku manpu onway. Isok no padi man tadidit ay momosay karahian di rogon nga kambalut ga di rogon ki. Popowonsay takod di karahian di rogon, irine momonsay di rogon orahian dati onuan koy kadaw di kahaharan. Nga kada dati lihuay. Nakun tokod iti no pamagunan nga kinarahingan na sangan. Miloh pero gon naman nahak nga itahakor ayat no di kag may pan sampo magunan napakagi aaramay tampinay nga pingkurohit nawayaan di ayob. Mantag di rogon iti no kakuaan kadaw dot mila datin ukaban no pula kitab Ayub mantad do kasalimpunan gisambo kapupiton na nawayaan di ayob. Mantad di rogon nga milay rogon dot manginggorit sakira dot karahian dot sakira kon izinkan oleh Tuhan. Tu kadiragon is Ayub dia bobos hanya nukasyo hanya sayangkan nyawanya. Ano pa kinoringan nga kada po ngayon ano pinuhobo ka. Kumun po nga rogon nga milamag ano pinuhobo. Iri no kakuaan do ihati no pohom sumondi kasari tako da kinoringan tu sigog kay irogon no magano pinuhobo dati. Nuka kinoringan minumangi rogon hanya sayangkan nyawanya ka. Kumun po nga apatay. Gisambot timpu bayno nga iti no papanasakit katumbayaan to kono pohom mantad netit ay kenggoritan dot iti panggunan no kaduso. Aratan to kodi dirogon. Nga ako ni mati ka o insanan no patit karatan no pamagunan mantad dorogon. Mantadi dati sumono. Mantadi dati sendiri da sumono. Mimbulay ginawa datid haranohit o bingongoy manakaw toy ko harohi popinraat oko ni ko irogon kasari o pasalawon dati mantadet ihati bodihi tumungkus ta ko nagididit kaboboyuhon di rogon dati adi ilo na dalat tumbayan ko opurimanan to ko ilo miyagal ko popinraat to ko tulun kapuriman to ko det popinrahat to ko tulun da suway sayran opurimanan ay tokom tok itin di tumungkus di rogon iti tiati ka mamanaw to ko kasado ko giso monolong kab ngayon dulu no kano sila ka no dirogon ay lanom irogon no pinapasado dia iya itamin tongintong gi mangigit no karita kadungur no karita sila ka no dirogon kam iya ita minintong-intong idir no po dirogon no pasalawon kasala no mo tidi papasala dit kon ko painsala ay gumo no ilo no bodi katutukon natin lo bumantadit ay pinanimpunan di rogonom ihati di nga kampay to koy di ka daw jadi sayra no pudi no kadu sa iti pamagunan nga monta ka pangalimpu pusitit kapag isisan dati monotos di ka daw hisiyo dot ay mamaratu iti tulun no kuro tu mamaratu iti tulun no kuro tu mamaratu iti tulun bagal
bagal no padahit Adam dan Hawa boh. Ana da muru om may pamaratu dati. Iyo lo no pola. Dadi ginawo. Nga gisembo ihati piad dondo nga panatasan di rogon no mamaratu. Nailanto ko ino pa rogon ay so no hot ay peluang pertobatan. Nga kumbal pati dahara tambalut tet ay minairu mo doho. Kasyo ayakin tumbayaan ko no kapiad ay so no peluang rogon no bertobat kah kasyo. Tumbayaan ako no kangko. Ay isay no koy lod sigo guide kakinorahingan no ampunan kuya ka. Sigo guide ampune si rogon. Pengkuro kasyo. Iho nga mau musoro kuit. Ay. Ino koy lo. Ato koy lo pengkuro ko piyo. Nga no di manta ko may pangurus sa tiyan di hoy. Urusan nga na tiyan di. Dati no patid urusan nga ay tumlambus o girot. Tu ilo no matiit tamudan di rogan mamaratu dati. Di may pangilan ampunan pa kamon. Ay sa iyo kauntungan to kon diri. Dot intahan ko piyo. Napaday dati tamudan nga gumirot to kon dadi. Tumilang bustakod o girat kumakin rahingan. Nakuro. Tu na payragon nga mono mo di siya may pamaratu dati. Tu manuhisyo dot akon ko iyaw nohot o tutudan da sumano. Kampay nga iti tulun kaunsuh dati tangawlun o imbayat da tumanod di siya. Iri kataadan di siya di bo. Iri timani-manon di rogon. Pengkuron ang kutirogon dot man tagako man tadet ikoposyon daw. Iswangga kitab Ezekiel 2:8 ayat 8 gisam 9 Hodi inupod ayat 9 nga man ku posindabo tapuy det itanga nu gisombo irinay mangakan dia gisombo ahi om pologosan kuyad o silit tau isa kay pemagunan itaguangan do o insana ni ko kita dia o insana ni pagilitan det tinaru di katutun dia o suwayan ko kita kantakan nu om kalimpupusan na kaposyan nu koronob om at tagak konon da sa gigisom lenyap selamanya engkau. Tutudan bisa ako tahamod da tokoy moda si ako'y matiho man sorobo oy. Papawon say na pod pa yung kukurahi-karahian dat pumagunan. Nga, ang insanan takot nga moda si man surubay tapuy. Katapis-tapis, adadang nagit tapuy nga tokum ato ka nakasangal. Dawlo naging dad man kapiyo surubay, tutudan, paudungon, miyampay rogon. Jadi ay so na dadi hot ay pagalayan dati dat tumanud da kinorohingan dat ay lan takod nunuhot hukuman dat rogon om ipananud daw. Sakiran na po tutudan dat ay kalimpupusan dat kaposiyan dati om tok mumbal na po may pakitutun.
ngon surubay longon ngano pa surubay longon imangilahom ako kurarin untuk ay gorit ti man tutuday ka. Ay. Nailan dati kina salimpunan da duso no kurato harakaing goriton mantad di rogon gisambon nailan dati at nunu pangimbayat ti rogon nailan nagi dati nunu katutukan di rogon iya dih na podi mnu podi manut tu manut do rogon nailan no manifesto hilo rogon nailan na dati manifesto di siyo nunu podi man tu manut dat nailan no manifesto daw do kalau ang alamok nga kada silihod ino pa ikalomokon idi nga isoot ralan datid popotapot iyati na po nga ay aida iyo did okon ko itit ay kolomokon dati tapot tagid takay ti sampurna ang alamok to ko hara karatuan dati nga iyati na po nga haro kinorohingan dit lobi kagayo di kanud mga hakom mamusus dati popatunod dati hingga ralan na po yung tapot sa kirad ay tanudon to ko ipanudukan na kinorohingan makiano to ko pangahakan na kinorohingan miyampay kasari dati ikalansanan dat ay nunuh na po hi pangimbayat torogon nga ano dati dat munaliwamban sayra demiampay kasari to ko disyo Magsusuay at tapoy mana Tawid mo Gatong sinuwa Kadatatong harong solihon Yesus kasasalit ko ramon ay soko ira sinulong kadang katong Jesus solihon. Anong misisa ta kad iswang sambayang kinarahingan asundo iswang kerajaan sorga kung sikaw da tatuang diti nakalimpupos si ti kaisisan tinimungan dahil sumambayang naratian nawayan dahil pengkura nang kutikit kayong garitan na nakaintalang pengkura ti pamagunan dat naratu na kausu mantadit pagumbalan dorogon gisambot pud dandang nga muna tas kasari isyo dat mangimbayat dahay uhupaya hay Tuhan supaya kanwi hay ogirot manalibang banda insana ni pagumbalan dat rogon do porikatan kumadahay haliped ang alamok ihay nga tumbayan hay mantadet panghupan no nuno na po hi pagumbalan dorogon pagimbayat o pasin dahay nga ano dahay do manalibamban maya di kabuntugan nagi wasa di ngaran mo kung sikaw Tuhan mantado pantamangan no iswangat kadapan dahay tatubay no isang basuab pasik ihay makano he patilambusat nuno na po hi buru-buruan dahay. Tinasambayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Bahin ako po sa nung tatuong asanang napapiramutan ng kapiruba at ako tatuong so